Gister, hierro de puerto. Cora, subiendo. Ikusten duzu ez, auzotarrak nahi izan ditugu lehenengo gobidatzea, lehenengo bidaia hau itxeko. Eta bueno, ja, hasi gara. Ja, eman dugu pistoletatua esan dugu moduan, eta gaur estreinako dugu azten zuela. Bueno, eta nago horatuko zu, baina hemen azkenean induguna da aldatu bi eskailera mekaniko zaudenak bi igogailugatik. Batez ere irisgarritasuna hobetzeko eta batez ere jitsierak hobetzeko, ez? Igoerak, nolabait garantita dut zaudezen bere momentuan, baina oinerosotasun gehixokin itxeko aukera ematen digu honek. 14 metroko ascensora da lehena eta bigarrena 8 metrokoa eta dakate kapazitatea 20 pertsonantzako kapazitatea. 1500 kiloko kilo jasatzen dituzte eta metro bat segundoko velozitatea hartzen debe isoera eta bajatzeko. Erdiko plazan ere bai aktu hau dugu, iso dugu pixkatko eta batez ere beko partian geratzen dian etxebizitzei irisgarritasuna hobetzeko. Eta guztira, 550.000 euro izan dira erabili dianak obra hau bitxeko eta 8 bat hilabete oso pasatxo tardaude obra honek. Baina hemen Zubisa ere bai gerritzen jatu dio eitxeko eta horrek etorriko dira ere bai, datorren urtietan. Pues después de muchos años nos ha sabido entender, creemos y esperamos que sea el inicio de una regeneración del barrio y después de 8 meses de obras, pues primero y muy agradecidos por haber tenido el servicio de autobús que a la gente mayor, sobre todo de los que van de compras, les ha ayudado para poder moldearse en el barrio y muy agradecidos por habernos escuchado y por fin empezamos a mejorar algunas cosas. De verdad, gracias. Pues un placer. Muchas gracias. A vosotros.